Iboyega murimi wa mbonu ntobori botinu na njira enkinyanire kutokera kana na botinu ngende na kukagitania ka ana bambere tukunga mashukuru nwarira cheri bethe tubakiro gutigera tibakumenyera ana baona kubanenkera kira kiagirite kagitania ke muji wa mushiali gutigera kwebarikia mwana kumenya abora kurutha na mantu bara utindani nabo na munonkuru gutigera ate kubanenkera kira ge kubatara mwaniki wetu wa Ndeto Mukiri wa Nkonja nawe na riboti ino. Itene ria twina rio ni itene ria rutha na iro twithara twina na betu ndene ya mici yetu na ituice mantu yara ya na ciarira na bate cukuru onto bambere kwina ndawa cia kulebia ira ntura yetu cingite muno ndenda mwathani aciari bayukia kanya ga kumenyerana. Bishop Jarandi Kithore wa kanisa CMC Kinyambene Synod ende akiari na wete muno thayana bakuinga skuru na kwaya misi ende kanisa ni bati kwethire kiukia taliere kwethira bakibangani ora bakamenyerana ba na kubakuria kindini bakimenya Murungu na bethira bena mutore yumwe ya batu twe kanisa tukua o kanisa yukia kanya kega ga kwithirwa baina mishamanio na antu babanake ndene ya kampu ndene ya convention kugenda tumba kwaraniria na ana beto tuitwise kwitha kwina so many temptations ira ciuma ana beto betho abaina challenges itukomnya area yetu ni mwera ira mono iri uru muno kirira tuita tenancy pregnancy ya ana banini muno na itukomenya igitene ru tukandress mantu yo yonde ria twacamania nabo oriu endekere bishop na wete no tukinyanto ore imwe muno nteri sembe no batina ntano ciana bare ende neboya kinya kanisa ekethire kika mioroto ya kwitana na babare na kubaritana na kubonia mantu yateka yethera ya bui ririana betu irura muture yo mwega yo Kristo na muture yo mwega yo kiunturire kieto nikenda batikeye ukashwe batura miturire tiagirite nonto into inkoromba aciari tumenyerene na beto na community yetu inyetu tumenyera ana beto. Reporter Miro TV kumala regembena mbeta Mukiri Nkonja.